Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah
Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majlis Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita curahkan kepada hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya beserta kita semua insyaallah hingga akhir zaman. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip takwa melalui kesungguhan dalam hati, lisan dan dalam tindakan harus kita aplikasikan sampai akhir hayat dan tidak boleh kita tinggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang pentingnya berpegang teguh kepada iman dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan disrupsi dan berbagai macam godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang melanda berbagai macam tatanan sektor kehidupan manusia kita sekarang ini. Jika kita tidak kuat untuk menguatkan iman kita dengan berbagai nilai-nilai Islam, maka dikhawatirkan kita akan tergerus dengan perkembangan zaman yang semakin banyak cobaan di zaman ini. Dengan teknologi hidup akan jadi mudah dan dengan agama hidup jadi terarah. Di tengah cepatnya perubahan kita merasakan bagaimana kita sekarang dengan berbagai macam penemuan teknologi, kini seolah-olah dunia telah ada dalam genggaman kita dengan hanya memegang smartphone, bekerja, mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah, sampai dengan hiburan semuanya sudah tersedia hanya dengan menggerakkan jari kita. Menghadapi kondisi ini kita harus menguatkan pegangan kita kepada Islam sebagai agama yang mengarahkan dan membawa keselamatan hidup di dunia dan juga akhirat. Agama menjadi panduan yang memberikan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Di tengah-tengah zaman ini, agama menjadi energi positif yang akan menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dengan menjaga stabilitas moral, nilai dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang sering membingungkan. Oleh karena itu, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Artinya, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian tercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jemaah hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berpegang teguh pada agama di zaman ini karena agama merupakan pondasi moral dan etika dalam bermasyarakat. Di era teknologi yang canggih zaman sekarang ini, berbagai macam tantangan melanda umat Islam seperti maraknya hoaks, berita-berita bohong, bullying, pornografi, dan konsumerisme berlebihan. Agama memberikan panduan moral yang jelas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, membantu individu tetap berpegang teguh pada prinsip yang baik. Perubahan yang cepat seringkali membuat orang terjebak dalam tekanan, kebingungan, kecemasan, dan kehilangan arah. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, bersyukur, bertawakal memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Dengan agama kita akan mendapatkan nasihat bagaimana langkah-langkah terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah, kulna liman qala sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim." Artinya, agama memerintahkan nasihat. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pada para pemimpin kaum muslimin dan kepada para kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin. Ibnu Rajab mengutip dari Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah menjelaskan bahwasanya nasihat adalah kata yang padat makna,
mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan perbuatan. Dengan berpegang teguh pada nasihat-nasihat dalam agama kita, kita akan mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Kita perlu menyadari kemajuan teknologi yang pesat bukan hanya membawa manfaat besar tetapi juga resiko yang mengancam seperti kecanduan media sosial dan degradasi moral. Agama menjadi solusi dalam menghadapinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada agama di era disrupsi bukan berarti kita menolak semua teknologi, tetapi menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk menuju kebaikan. Dengan agama, seseorang dapat memanfaatkan teknologi sambil tetap memelihara nilai-nilai yang luhur, menjaga integritas dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ingatlah bahwasanya teknologi adalah wasilah perantara, bukan ghayah atau tujuan. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dengan nilai-nilai agama yang tertanjung. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita ambil bersama-sama manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihram wal ihtiram amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal amrad wal fitan wal mihan ma la yadfa'uhu ghayruka an baladinal haza Indonesia khassah wa an biladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا سدوا الخلل.
diisi yang masih kosong. HP jika ada yang masih hidup tolong di silent. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bizatis sudur. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك أرحم الراحمين
اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة على قوم فتوفنا غير مفتون. ونسأل حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله